Tugiye kugaruka rero ku masezerano akomeye cyane leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na AFC M23 iduha muri Katari, aho izo mpande ebyiri zihanganye mu mirwano ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zemeranyije agahenge ndetse zikanemeza IGVM Place ndetse n'abandi bose bagomba kugira uruhare mu kugenzura agahenge k'imirwano hagati y'izo mpande zigera kuri ebyiri zakomeje kugenda zishotorana mu bihe bigiye bitandukanye. Iduha muri Katari rero bashyize umukono kuri ayo masezerano, ari nayo ngiye kubasomera yose uko yakabaye. Reka rero dutangire n'aya masezerano. Amabwiriza ngenderwaho y'urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura agahenge hakoreshejwe urwego rwaguye rwa Joint Verification Mechanism Plus IGVM Plus. Mu myaka myinshi ishize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabaye ahantu harangwa n'umutekano muke n'ihungabana rikabije, bityo bikaba bisabwa ko amakimbirane arangizwa binyuze mu nzira z'amahoro. Twebwe abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 mu mpine, dushingiye ku masezerano y'umuryango w'abibumbye UN Charter, itegeko shingiro ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU, amahame remezo y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imyanzuro ijyanye n'iki kibazo yafashwe n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye isaba ko amakimbirane yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arangizwa mu mahoro, harimo n'ingingo zijyanye n'icyemezo cya UNCSC 2808 giha MONUSCO inshingano zo gushyigikira uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ihagarika ry'imirwano cyangwa agahenge ndetse n'amategeko mpuzamahanga akurikizwa. Twifashishije imyanzuro y'inteko zagaragajwe n'itangazo ry'amahame Declaration de Principe ryo kuwa 19 Nyakanga 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, ryashyiriweho umukono i Doha muri Qatar, rigamije gutanga inzira igana ku masezerano y'amahoro arambye kandi yuzuye. Twibukije inama isanzwe ya 19 y'abaminisitiri b'ingabo b'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGL yabaye kuwa 8 Ugushyingo 2025 i Kinshasa, cyane cyane ku ngingo ya 611 kugeza ku ya 611 yasabye ko habaho inama y'inzobere mu bya gisirikare zituruka muri ICGL kugira ngo zisuzume aya mabwiriza ngenderwaho terms of reference, zinonosore kandi zemeza amasezerano asobanura neza inshingano, imirimo, inzego z'ubuyobozi, uburyo bw'imikorere ndetse n'ingengo y'imari ijyanye no gukurikirana ibikorwa bya IGVM. Dushingiye ku masezerano yashyizeho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ihagarika ry'imirwano agahenge yo kuwa itangazo ryo kuwa 14 Ukwakira 2025 i Doha hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 rigamije inzira igana ku masezerano arambye y'ihagarika ry'imirwano cyangwa agahenge. Twibukije umurongo ngenderwaho w'idoha ku masezerano arambye y'amahoro yashyiriweho umukono kuwa 15 Ugushyingo 2025 hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars. Icyambere, dushyizeho amabwiriza ngenderwaho y'urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura agahenge Ceasefire Oversight and Verification Mechanism. Inshingano z'urwego rwaguye rwa Joint Verification Mechanism Plus IGVM Plus, icyo ni cya kabiri. Urwego rwaguye rwa Joint Verification Mechanism Plus IGVM Plus ruzakora ibi bikurikira: gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo kwishyirwa mu bikorwa n'icyubahiro cy'ihagarikwa ry'imirwano ry'igihe kirekire nk'uko ryashyizweho n'amasezerano y'umurongo ngenderwaho wa Doha hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. B, gukora iperereza no kugenzura buri gikorwa cyashinjwaga guhungabanya amasezerano no gufata ingamba zikwiye hamwe n'impande zibifite mu nshingano kugira ngo habungabungwe ihagarikwa ry'imirwano. C, gutanga raporo ku burenganzira bwose bwo guhungabanya agahenge.
gukurikirana umutekano n'imibereho y'abaturage mu bice byibasirwa n'intambara. Gushyira mu nyandiko raporo zose zishinja ibikorwa by'ihungabana no gutanga raporo z'icyumweru ku rwego F. Guhishura, kumenya no gutanga raporo ku bikorwa bihungabanya agahenge. G. Guteza imbere iyubahirizwa ry'ingamba z'umutekano zemeranyijweho n'impande zombi. H. Kwitabira no gushyira mu bikorwa ingamba zubaka icyizere zigamije kongera icyizere n'ubwumvikane hagati y'impande zombi no gukora indi mirimo yose ishobora gusabwa n'impande bireba. Icya gatatu, imiterere, ubutegetsi n'imicungire, structure, command and control. Imiterere, abagize urwego rwo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge, ceasefire oversight and verification mechanism COVM, bagizwe abahagarariye batatu, abahagarariye guverinoma nyine ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita guverinoma, ndetse n'abahagarariye batatu b'ihuriro Alliance Fleuve Congo, umutwe wa March 23 AFC M23 bita impande. Hakaba abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, leta ya Katari na leta zunze ubumwe za Amerika bashobora kugira uruhare nk'indorerezi. C. Umuryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGL, binyuze mu rwego rwawo rwagutse ruhuriweho rwo kugenzura no gukurikirana Expanded Joint Verification Mechanism EGVM. Urwego EGVM Plus ruzaba rugizwe n'urwego EGVM bwarwo, hiyongereho abasirikare bakuru cyangwa impuguke mu bya gisirikare batatu bahagarariye guverinoma ya Kongo, ndetse n'abandi batatu bahagarariye AFC M23 bafite inshingano zo guhuza ibikorwa, coordination role. Hakaba n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO nk'umufatanyabikorwa w'inyongera, additional participant. Icya kabiri ni ubuyobozi, aribwo command muri bya bitatu twavuze. Ubuyobozi bw'urwego rwo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge buzagenwa n'impande zombi. Umuyobozi wa EGVM niwe uzayobora EGVM Plus igihe cyose adaturuka mu gihugu gifite uruhare mu ntambara. C. Aricyo cya gatatu ni ukugenzura bihuriweho cyangwa joint verification. Igikorwa cyo kugenzura kizakorwa n'itsinda rihuriweho ryo kugenzura, joint verification team, rishyirwaho n'umuyobozi wa EGVM, rikaba rigizwe n'umubare ungana w'abahagarariye impande zombi, bigakora mu miterere ya EGVM Plus, kandi aho bishoboka hakazitabazwa n'indorerezi. Hakaba noneho ibiro nshingwabikorwa aribyo sekretariya. Imiterere n'abagize ibiro nshingwabikorwa bizagenwa n'impande zombi. Igice cya kane ni igice cy'inshingano, area of responsibility. Urwego rwo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge COVM ruzakorera ibikorwa byarwo mu bice bivugwamo ko habaye ihonyorwa ry'agahenge nk'uko byemejwe n'impande zombi hakurikijwe amasezerano magari ya Doha Framework Agreement. Impande zombi zizatanga uburenganzira busesuye bwo kugera ku mirongo yose y'imirwano, front lines, nta nkomyi. Icya gatanu ni inama no guhuza ibikorwa, meetings and coordination. Urwego ruzajya rukoresha inama ahanini hifashishijwe ikoranabuhanga ry'itumanaho, virtual platforms, ku rwego rwa buri kwezi cyangwa igihe bibaye ngombwa bisabwe n'impande zombi cyangwa indorerezi. Urwego rushobora kubw'ubushobozi bwarwo kandi rushingiye ku mpinduka zikorwa n'ibikenewe mu kazi, gusuzuma no guhindura inshuro z'inama igihe imiterere y'ibintu ibisabye. Inshuro z'inama zishobora guhindurwa hashingiwe ku bikenewe mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano. Ku impande zombi zihari ni ngombwa kugira ngo haboneke umubare wemewe utuma hafatwa ibyemezo. Buri ruhande rushobora gutumira umwe mu ndorerezi
kugira ngo yitabire ubutumwa cyangwa ingendo za EGVM Plus zijyanye n'iyi gahunda yo kugenzura. MONUSCO izafasha mu guhuza no gutegura ibikoresho n'ibikorwa bya tekinike logistical coordination by'urwego. Ibyemezo by'urwego bizafatwa hashingiwe ku bwumvikane busesuye bw'impande zombi. Icya gatandatu ni imiterere yo gutanga raporo, ariyo reporting framework mu rurimi rw'icyongereza. Urwego EGVM Plus rufite inshingano zo gutanga raporo zikurikira ku bagize urwego rwo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Inshamake za buri cyumweru z'ibyabaye, weekly incident summaries, zitegurwa n'ibiro nshingwabikorwa ariyo secretariat twavuze, zikagaragaza ibibazo cyangwa ibyabaye byatangajwe n'amatsinda yo kuri tele ndetse n'abagize EGVM Plus. Raporo zisesengura za buri kwezi zizasobanura muri rusange ibyabaye by'ingenzi n'ingamba zafashwe na EGVM Plus zigenewe impande zombi n'indorerezi. Itangazo rigenewe rubanda cyangwa public statements ku byahindutse bikomeye cyangwa ku iterambere ry'ingenzi nk'uko bizagenwa n'abagize EGVM Plus. Raporo zose zizashyikirizwa abagize urwego bose. Amahame ngenderwaho, iki ni icya karindwi. Urwego ruzagendera ku mahame akurikira, bazagendera ku mahame akurikira. Icya mbere ni ukutabogama. Abagize urwego bose n'indorerezi barwo bagomba gukora batabogamye, nta ruhande bahengamiyeho. Gukorera mu mucyo, gusangiza mu bwisanzure abarebwa bose imyanzuro na raporo zikorwa n'urwego. Ibanga, confidentiality, amakuru yakusanyijwe kandi yaganiriweho n'urwego afatwa nk'ayibanga kandi ntashobora gusangizwa abandi batari mu rwego keretse habayeho uburenganzira butanzwe n'urwego ubwarwo. Amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi bw'intambara, urwego ruzubahiriza byimazeyo kandi rwishingikirize ku mategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi mu ntambara. Inshingano n'uburyozwe, abagize urwego n'abakozi barwo bagomba guhita bigizayo mu gihe habonetse impamvu z'uko bagira inyungu zihabanye n'inshingano, kandi bazahabwa inshingano zo kubahiriza aya mabwiriza ngenderwaho n'amasezerano yo kuwa 14 Ukwakira 2025. Icya munani, gahunda yo gushyira mu bikorwa. Impande zombi zizashyiraho gahunda yo gushyira mu bikorwa izi ngingo igaragaza uburyo bwo gushaka no gukusanya inkunga n'ibikoresho, guhuza ibikorwa bya tekinike n'imirimo yo kuri tele, harimo n'uburyo bwo gutwara abantu n'ibikoresho ndetse n'ibikorwa by'itumanaho by'amatsinda akorera kuri tele. Iyi gahunda igomba gutegurwa mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye igihe aya mabwiriza ngenderwaho yemerewe. Igihe aya mabwiriza azamarira. Iherezo ry'inshingano, urwego ruzakomeza gukora kugeza igihe inshingano zarwo zizaba zuzuye nk'uko bisobanuwe mu masezerano cyangwa kugeza igihe impande zombi zizumvikana ku bwumvikane busesuye bwo kurusoza. Ihindurwa ry'amabwiriza, aya mabwiriza ngenderwaho ashobora guhindurwa igihe cyose impande zombi zibyemeranyijeho ku bwumvikane busesuye. Bikorewe i Doha muri leta ya Katari kuwa 2 Gashyantare 2026. General de Brigade Mawa Kandolo Corneille uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aya masezerano niwe washyize umukono kuri aya masezerano. Benjamin Mbonima uhagarariye Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars nawe yashyize umukono kuri aya masezerano. Uwa gatatu washyize umukono kuri aya masezerano ni Leonard Onyonyi, representative of the African Union Commission uhagarariye Afrika yunze ubumwe. Ku mwanya wa kane undi washyize umukono kuri aya masezerano ni Yassif Mohamed, representative of the International Conference of the Great Lakes uhagarariye akarere k'ibiyaga bigari, mu gihe
Kasimi Bamba ari we uhagarariye MONUSCO kuri aya masezerano yashyizweho umukono i Doha muri Qatar. Ngira ngo rero murumva uko ibintu byifashe maginga ya mu bijyanye na gahunda y'agahenge, gahunda yo guhagarika imirwano igiye gutangira yashyiriwe umukono i Doha ku itariki 2 Gashyantare 2026. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane uko gahunda zifashe. Tuzakomeza kureba niba koko aka gahenge kazashyirwa mu bikorwa cyangwa bizasigara ari amasigara cyicaro. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.